Kiembote kokanda dia kuldene Kongo. Mono nalumbona paigidi diambu nginanga dia. Kambe kanda. Apangizama kietanu lumbu somba. Tumona bo esibata Angola somba tunye nanga dia ye Nigeria kietanu. Apangizama endiona ubita emunza yani gwangu engangu. Endiona sugi nini engangu kafete longoka kondiona ubita yesa asula disongerivo Royaume Congo yovo fumweto ne Congo yani ubita emundele woke nanga ufulalala kabake nginubo kenda vati wezi kuna mabata meto wezi mona fumweto kuna Congo di totila wezi guana fumu ne Congo eto to vita Nigeria tangu tangu kahutu gidi wizi landa ne Congo kalongoka disongelevo Congo di totila imbuta ewau embazi kietano somba tukala diao zombo diao kulu Nigeria nana bunda ngenkisimi yao kasi fumunzambi lumbunga kafuema satano bunda ngenkisi kakunginga bunge paika mbwamfuta kabaika silisisa fumunzambi intotwani yenzani tangu satana ngakabaika silisise enza kufumunzambi Kongo ditotila de kalivovu embazi ikumbulu sala diao ambutabo na wanu kaye nzala zengo mono diaka nzala zengo nginanga zao ambutabo babo enge na wanu kaye nzala zengo mono diaka nzala zengo ikala zao kasi baba kwa mako engangu tulumutulu bo Nigeria avabuli somba inange mazina mao zozo ingangu zeno engangu tulumutulu eto diaka tunange engangu zetu waito moboba yekesa ketano mupipa seto moraba nkambula didi yinanga gase mono seba ke lukamba diaka bo ikulukamba mo lumwene mo ikulukamba mo lumwene mo ikulukamba mo lumwene mo ikumbulu sala diao ekyo lumbu ketano mupipa enza mukona bobiye nanga bo azombo nzala zengo akala zao kuna Nigeria machanga mumeso mukona didi nanga dio idiamunga kala diao ditete dikulukamba muna mambo matadi de somba amanhã na sexta-feira o mundo vai sentir o que Angola é. Daí vocês vão entender o leão fumunzambi unsipantoto quando fala do reino do Congo fala do leão dio idiambu kaka nzoli kulubambo lembundu diezole associação ana ne Congo wairutele kalabo engangu tulumutulu kwa kupututoiza emundele burokrasia
tudo é feito com a burocracia. Kadi kala ko vonu ini ki vo diamba nuanga vo sambela kwenda buni na ngeatu vai kidi vo já não há reunião porque diambo de fui é burocracia, contrato das coisas aqui na Europa. Só quis apenas informar que a reunião, o Lambeth já nos informou, já nos deu detalhes dos contratos, o que aconteceu, porque houve mudança do Lambeth. Lambeth é outra coisa. Os contratadores, os que eles contactam também para ocupar as coisas, também são outras pessoas. Então, o contrato antigo, toda aquela gente saíram, veio os novos. E houve atraso na parte dos novos para poder nos contratar, mas eu já escrevi, como sempre, e eles tiveram atraso, mas só que pronto, aceito desculpa, escreveram, e haverá reunião, e nós daremos o programa depois de receber tudo na parte do Lambeth. Jojo diamunga kala diao. Namona vo kosi voende. Katwa diamutuko. Ukidiri kala furuka kwani kenina. Wangi twa la kila varantuala kosi yani mutala kwani kenina. Kena e wonga diako ko kansi wo fuluka kenina. Katwa bingla kaka vo vumude kuluka. Sio munda sikatelema. Tauga telama. Idio di banga manga. Luzemo. Kilendi dio sasula diaga. Wapai kidi unu. Momo imambo nga kalamama lukamba. Diambu die somba. Diambu die runiao. Diana ne Congo. Kamba ikulukamba ngabo. Ikulukamba mo. Ana ne Congo. Nunca vai morrer. Mas pessoas vão passar. Ana no Congo vai ficar. Até quando eu sou a minha locotrina maulu, é combate tchaunka bo. Ana no Congo. Mubanga inange salo. Eu só tô bang. Salo quem bote? É mono. Que eu tô gamuívico. Vous faites semblant. Vous êtes télévision. Qui n'a bimana lobaga? Ngana na histoire ya vie. Pa para na ngai ti lelo ao. J'espère que bino pe parce na ba sango na bino. Bato otanga na bango. Ba pe ba lo. Ngana lobaga. Tina lobaga boye. Na ba kamera de bele batanga na nga. Situ na Congo. Ba ministre, ba directeur. Bobo sonate na utamatadi. Na bekol catholique. Tokena batumba, tokena basoda bata, akisantu. Ngai yebo mona kasuko yeba te. Me foti na bino te. Kamondo. Yebsaka bango ba camarade nanga. Ferrari, le matadien. Yebsaka batu mususu. Omuri muzombo wana. Tokola kina ye. Tulikagina bekoli kingandi. Engangu, turumutulu. Até a próxima. Estamos à espera. Depois vamos informar para a reunião deste mês. Ana de Congo. E Congo ni capitão de hoje. Tchau, tchau.